大家平安，有家vai tu chua ka teman-teman na makacina na surevat. Saka tu chua ka teman-teman na orita supui na kai no semas imazai tu Korinto ang sangasan. Imazai tu tapuru ka tu 5 suratan, imazai tu tapuru ka tu 2 karam, patu 30 ka tu 4 karam. 哥林多前书15章12节到34节。Pai, na temau sikerangamen to pinapevalu tanga ti Kristo wa kemasitwa na masai. Au aku azwa izwanan uta itanumuna ivivu to inika mevalualut azwa na masai asau-sau. No kana nekano pinene to mevalut no masai nga kana inika na mevalut di Kristo. Au kana inika na mevalut di Kristo kana nekaangano patarwan no azwa nia sini tau siker au azwa no sarwan uta toan semas ki nekaanga no patarwan. Pai no mayata zwa makelang to bensa-bensa men tua patara semas ayatwa na ivivu amen tu pinapevalu tanga no semas di Kristo lakwa no pauri detu nekano mevalu tana masaya sau-sau kana inika pinapevalu no semas di Kristo ayatwa no nekano mevalu tana masaya sau-sau kana inika na mevalut di Kristo. No kana inika na mevalut di Kristo. Anu sarwan nga tua semas kana nekano patarwan au kana muna kamaya na sekaurau-rau itua pasari-sariu. Au azwa na kisusu tai Kristo na masaya nga asau-sau. Kana mauri panga auta no amina ta kine ikasawanan sakamaya izwa ta puzangaran tai Kristo kitena tas marimesim anan toa kana sawanga ikasawan lakwa apa urid pinapevalu tanga di Kristo kemasitwa masai aichu mana sika makelang mapaurid tu uri mevalu ta na masayanga asau-sau ayatwa masaya kemasitwa masidil asau-sau au mevalut no masai kemasitwa masidil uta namaya uta masaya asau-sau nga ayatwa izwa patsasapil niya maju kati adan saka mevalu ta sau-sau nga ayatwa izwa patsasapil kati Kristo lakwa atara macidi-cidilan uri sekirain toa na sejalep pina jajali jalan mevalut sangasan di Kristo au no tebri langa no manche zanga di maju mavananga azwa marka na kitebe langa te Kristo sau-sau tazwa ki majalung beri-berilah na adau tazwa nga uri penanga ni Kristo azwa pinaka ro palavalabag azwa pinaka pugara-garang azwa pinaka pupiso-pisura penolat sa patabrakan pasikar toa kama semas pisur ni maju si rasu-rasu ayatwa nakuyano inika palava keti Kristo pada Santa Makayain ti maju no semas
sa paduratan tay madua kana alanga mapolat azwa uri veri-verila nanga uripen na ala mavana macai ayatwa ananmane mga pinakirai noa cemas apasa tay teku tua kura ni maju inaya vincikan lakwa nanmane mga noa ya maklang tu inika sepasupu-supu cemas mavana na pakirai tay kirsitu tua nanmane mga au tua zwa no na kirai nganga nanmane mga tay kirsitu dimadu alak uri pakirai ngen nanga uta tua cemas mavana napakirai tay maju alak tua nanmane mga tua si palavakan noa cemas tua nanmane mga no inika maya tua zwa azwa marka kipakirau-rau kita varit tua nama saya cau-cau anma patarvan tua inaya tua zwa no inika papevalutan paurit nama saya cau-cau aku azwa kita varit taya maju pakirau-rau tiamen uta anma patarvan no uri pate matsaya men kirapa ya parau-raut lav tek uri matsaya ken lemita ta adau aku situru maya tutsua ibu ayatwa mama uiten na kita velanga toa nasi itai Yesu Kristo saka ku sini kisan zwa mon no kana na kemacawana naken sakamaya kinemenem saka ki uciang tua zwa na remeneku ta emoji uji pa ipisyo kana nekano ku kamangwaan no kana inika uri papuvalutin anama saya cau-cau kakani teke-tekeri ayatwa kitena macai no tiao kitena ya maya kivetsa kinemenem ki puari tua nakuya-kuya sika menakuya noa sikudan kiumaluanga tua no varong sanoka menangwa anga cau-cau maya pasari-sario aku si ai vivo tosakai ulamuna masya ayaken ayatwa izwa cau-cau itanumun inika kemelang tua cemas aicu kai noa cemas satu cua kajam-jaman asini pupatarvan tianutem 决心为传福音付代价。保罗说：“弟兄姐妹们，我天天面对着死。我敢这样说，是因为我们同在我们的主基督耶稣的生命里。我以你们为荣。我们的信仰是建立在复活的主耶稣身上。在我们的生活与侍奉中，难免遇到障碍或反对、困境或挫折，但要相信我们所服侍的那位主已经复活了，他一直在掌权，绝对不会让人失望。醒来呀，都说大家们决心为传福音付代价。Apa semalau pada roy yang kina mapulat. Sakatu说大家们asini pakinem nemechan 我有真正活出基督的样式吗？我是否持守真理，愿意为世上的灵魂付出代价吗？Sina yang tu cakap zaman asini pagi nama-nama cantik
la china na gamalu kinmanam ayakana pasmarao saka kainuri。上帝啊，从古至今有许多人为了传福音而甘愿冒着生命的危险，成为信仰榜样。我相信，无论在任何处境，复活的主耶稣都在我的生命中，必带领我安然度过各种难关。求你加添我信心，愿意为福音付上代价。奉主的圣名祈求，阿们。Mali-mali tu cua ka jam-jaman nama ka cina misala selang sumupu gilaroi ta mana sini pada je ka tenua ta semaz saka la cina na ta kemelang ta pupicur ta kipaparang tua ta semaz ayatua valalu ta semaz kaulida na ta semaz manarui pa pupicur lema ka janukina parorau la cina na suleva tu suatu keadaan大家平安。